Evening, Joacholi. Good afternoon, good evening, good morning. Koriro digo di chang otieno. Man Jacqueline Gango Kot, man Shome Chaka Gilabacholi, segment me Kwan Gilabacholi. Nati on the line by myself, me Kwan Gilabacholi. Pori Gana. I've been slowly reading book mojo by Gana. Saturnino Onyala. Mod. Here over 500 pages kolo. So I'm taking it easy. I'm taking it slow. Lawa wasn't feeling too good. I'm gonna plan and knock like in at Warako. So I don't pick up from Kamabori the other day. Atira look me on it. Actually, Kima and Yakango Gigi Poka Keregi Sarukari Malakal Yala. Nikang Obi disappear. Latin Paradox. Obi take over the road. Ka Ma Dakobita Ngamakina Lolwan Kono Kadakar. I may be saying that wrong. And will be better road kadong invasion ni Arabs Gibino, kadong British Gibino, Ganga, Gia, Water Gipogodano, and look me slave trade gauge, Char Mudugu, trading me Mudugu, Manuak Libercatimana, Guinea, Ganga, Gi, Walikono Ethiopia, feuds more between group Mohoma, Nikanga Bikerokachel, the Malakawa Guinea. Kam kidma nyak moko gen no giti Ethiopia moko ti Sudan. British Gibina can make sure June was separated into two different countries. Wake pagi chere genado. Anyok mi Sudan pagi link kon bigi anyok mi Ethiopia for political reasons, I'm sure. Yala gibira kaki appointing Rod Mokana Guinea in charge. In addition to Mudir, Moro Fashoda Kuya, ni ruling Jo Toa, Karamagi invade, he colonized one on this set administrative area, Guinea Kuya, Gikero leaders more in place. Hit my leaders more me and York Bogi, me Michelle, Nyolo Bogi Man Loke, or be long one of the leaders, Ali Bay, Pochinera. I don't know, I think some water will be take over Domo dear. Lakin Abigi, can you know? Kin look tumkere between Jo Migambela and Yok Migambela again Yok Mati Sudan. Um uh British Gibi Kwanyanga Migambela Gibot Jo Mi Sudan Dwara about Ethiopia. Okay, well, there was some land disputes like in many colonizers get involved on me me about Ethiopia. As you people may know today, what take a lot of issues gonna look on it between Sudan, well Southern Sudan, gi kono Northern Sudan, gi Ethiopia, gi Kenya, gi every gonna regional country basically. Look me land disputes me gematunko. And Jo Lord one give you look no, especially after no Nikango King Otaha, San Perben and Obitaha, ka Bruno in place or China after being invaded. Okay, agi Kenya mano ngati chere subsection ngani. Pajo mokwongo pacholi, basically meaning our origin kama wabinogia. Okay, pacholi wabinogia kani. So page 22 agi gonna be page 22 which our new set gonna subheading or new section or learning ngani pajo mokwongo pacholi. I'm going to read as much as I can. Maybe I'll read a couple of pages. I'll try to go on look more along the way. I will stop. Okay. So, what you enter Dana Mokene Chalo Onyango ku ko diang odongo no Onyango ku dongo gin peye ni acholi obino gi I dok ot pa dumo kit ma wabedo ka neno ne malo kanyo. Ento kari bet onyango wacho ni acholi Uganda
Peo bino gi I dok ot pa dumo. En bene peo niango wan ka ma acholi Sudan obino gie. Kit ma wang'iyo kwede, acholi Sudan gi acholi Uganda duchu obino gi I dok ot achiel. Peme laro lok maduong' en dong aweko pogo I lok man both jokwan or readers. What do you guys think as audience? What do you guys believe? Actually, me Uganda gi acholi Sudan gi bino gi dok ot achiel. Yala what bino gi both dumo gi well what bino gi both achol. Achol mi Sudan gi bino gi both achol yala achol mi Uganda gi bino gi both dumo. What do you guys think? So drop your comments in the comment section, please. Okay. Kima onyango ku odongo wacho kwede ni dano mi luo duchu logo lep achiel kari bet gin tie ki apoga kidma luongo jami mogo. Yeah. Dano mi luo bene tie ki chik te kwar megi. Manen pat ki ikom padano mukene chalo jo murle, karamajong, dinka, abulaya, nuer, lokubara, lotugo, gibantu. Okay. Dano mi acholi kari bet gin wacho ni gin danon pangarachiel. Sipori wanongo ni gin bedo tu nyo ngom maparapat. Kit ma waneno kwede tin wanongo ni luo mi Uganda gin tie I dok nam Victoria ka choli mokene tie I tung kumalo mi Uganda gi Sudan. Ka jo alu kono tie I tung poracheng northwestern ma tie chok gi Lake Albert. Ka Chol, Balanda, Anyak, Shiluk gi Lokoro gin tie I Sudan. Ento Anyak mokene tie Ethiopia ka luo mi Tanzania tie I boma mi Musoma. Kari jo luo bedo I low ma parapat. Gin podi ng'eyo kumgi ni gin dana padumo. Dong mi wacho ni luo mokene pe bino gi dok ot padumo pe tie kakare. Onyango ko dongo 1976 munu source me information pattern munu tu gana scholars me actually much in 1976. Okay, odongo gin gana onyango ni choni nga 1976 a book mere the central luo during the Achonya. What is that? Aconya. Achonya. The central luo during the Achonya or during the Akonya. What is that? Okay, so enobero ka teach gi look pa ada mere grandmother alunga lojim ma wajo borene nying matin waluongo luo obino gi nying karo pa choli no kwaro pa choli ma giluongo luo. Ikare machon dano mi luo onongo gin pe luongo kumgi luo ento onongo gin luongo ni didinga. Nyo dano mi didinga. Man bene kelo muan ilok mokene ni ka joluo chon gi chon
Kin lungo kom gini di dinga mandong miero onyut bodwa ni wat tie I kin luo ki di dinga ma tie I chukudom I Sudan. Watin Latino actually pengeo ka wat ada tie ikingi gidana me di dinga. What do you guys think? Are we part of the dinga? Are we part of Dumo? Are we part of Acho? What do you guys think? Road di dinga mi achiel obedo road kuku lubanga. Dano oluongo road man lubanga pien en onongo timo tangu mapol. Lolunga eni road kuku lubanga pien timo tangu en munu road mi di dinga. Rodina chul wachoni road kuku lubanga twero chweyo kot kadi bet ikarmi oro. Kimi ario en bene twero kwinyo bu ikom lela gi tien kabi koda. Mi adek en bene twero baro ye which aye ario. Twero baro ye which aye ario. Iye ario. So, road mi di dinga tigi tangu lulunga road kuku lubanga, chang lubanga, pien timo tangu mukuma dano, regular dano twero timneko. Supernatural gini. Like bara di ye. Twero pone ario, wele chungu kot, wele chweyo kot. In gina, dry season. Oro. Twero kunyo bui kom lela. What does that mean? Lela. So kitty. Has some supernatural abilities. Okay, so what do you think? Rod kuku lubanga, onywalo lotino awobe adek magi luongo, olila, boni gi koma. Ikin lotino adek man, koma bedo latin matidi. Boni gin ki olila, gin obedo dano mage, nyo lokwinyo, gin pe luoro to. Ento ruod lubanga, obedo ka tamoni, wuode koma ye dano ma lo luoro. En luor chalo dako. No. Ningo, lubanga obedo ka tamoni, wuode koma aye dano ma la luoro. So koma is a little timid and scared. En luoro chal dako. Alright, so he's a bit feminine and timid. Okay. Karong ningo. Piman owero tien mapol ruod lubanga obedo ka yiero komani. Ne la luoro man. Chal dako. Lok mi chach pa ruod lubanga okelo tama duong bod koma. Pien koma nongo ng'eyo maber ni en pedano maluo. Koma bene okano cho mere ichunye chi en dong miro nyuru bot wuone ni en pedano maluo. Dok en bene pedako. Obedo ka kano cho ichunye. Am I reading that wrong? COO is what? COO, cho, right? Ni koma bene okano cho mere ichunye chi en dong miro nyuru bod muone ni en pedano maluo. Dok en bene pedako. So ikano cho ichunyi okano ngo ichunye.
If you guys understand, can you please comment? So tia kano gina pere strength. Is that what they mean? Masculinity pere tia kana na kana. Wala. What time ni wani? Tia nina mo chill dana mi didinga o chero ka yaho diangi pa jolango. Rut lukak mi lango gi luak mere gino luanye kum didinga. Dana mi didinga o temo gi kero megi duchu mi turo dul diang chi luak pa ruot lokuk peo mio bodgi kare. I kare ma dana tie ka lueny ruot lukuk o chiro obero chien I dog gang no I dog gang ma deep ka ma en obedo ka jwayo iye lak tong. Ma ruot tie ka jwayo lak tong mon gi anyira obedo ka goyo jili nyo kijila I wiye. I cawa man bene pe tie dano mo ki I kin didinga ma twero chiro chok I ruot lokok. Chieng dong onongo tie kata. Ka luak mi didinga bene otamo mi dok wako pajo. Gino tamo mi dok pajo pien gino nongo ni mayo di diangi palango o dogo tek. Mano kany koma o libe. Opori kom ruot lokok chalo chwa atunya ka ochabo ruot ite pene ma oporo piny ni rubuk. I kare ma ruot oporo piny latin anyaka lango achiel oringo obino wek en imi kony ento onongo ni ruot otieko to. So while ruot lokok oringo gang ka payo gene pere tong pere spear pere to make it sharp. Anyira gi mone gitia gina eno. Lokok jila wiye or whatever latia boost him up morale. Tia prepare kome. While juni gi miro retreat, jo di dinga miro retreat, karman koma olive kuja chine horwood pa juni ho. Koma ma nongo ochungu chok I kom lato, dead body, o makalatin anyaka man gi ingud chinge ka obolo en kwede piny ni rach. Ma koma omede gi nyaro kom ruot gitong lotino lango ma oneno ni koma dong tie ka nyaro kom ruot megi chalo yako luoro omako gin mada lango dong oyabo dok gang matie ang'ech ma jo di dinga pe ong'eyo ka gin oringo wako gang odong bod di dinga. Dano mi di dinga ma oneno ni luak mi lango otieko ringo ho gin odonyo I dual diang crowd pa diang chi gin pe onongo diangi dano ma di dinga chut omako yo pajo koma okwanyo latin anyaka pa ruot lokak ma en omako otero bod ruot kuku lubanga I dok nam. Dano ma gino pajo gino wajo chut bod ruot ni koma onego ruot lokak ruot lubanga ma winyo lok man le wich omako pi lueny matek ma koma obedo ka luenyo I kom jo lango. Pien chik kwaro luo wacho ni ka laco mo omako dako nyo latin anyaka I kare min muony
en miero omi dako latin anyaka man bot ruoth dog dako bot ruoth dog dako ento i kare ma koma otero latin anyaka man bot ruoth lubanga kid ma chik karo miro ruoth kuku lubanga owacho bore ni latin gwok latin anyaka man odog dako Mary in kara laco yam atamo ni in idako ni in dako dano mapol bino ka miyo puoch megi bot koma ento en owacho botgi ni pi unyut woro meru bora pien an dano ma laluoro ang'wonyo i kom ruoth lokuk pi yet ma oromo koma woko an dong pamiro dano omi puoch bora pigin ma atimo ing'e dwe adek dako pa koma ogamo ich ma onywalo kwede wuode ma ochako nyinge luo koma ochako nying latin man kid man mi po kwede gi lok pa wuonen ma obedo ka yiero gi en ni laluoro lok luo gi lebo chuli tien lok ne ni dano mi laluoro oh makes sense so chakanye luo ki luo in laluoro so chakanye latin pere ni luo en lunga ni laluoro that makes sense lok mi ario ma weko koma ochako nying latin man luo pien en bene miro nyuro bot ruoth kuku lubanga achiel gi lwak mere ni en pe laluoro i kar mar ruoth kuku lubanga oto wuode koma omako ker ing'e to pa ruoth koma wuode ma giluongo luo omako ker dano wacho ni ruoth luo en obedo dano mariek mada en bene ng'eyo tich gi lwak mi nyuro woro megi bot ruoth manyen dano mi didinga dong oluongo komgi ni dano pa ruoth luo mot nying didinga orweny woko ki idok dano ka gin ochako luongo komgi ni luo what do you think I don't know there's too many stories ruoth luo onyomo mon ario dako madit nyinge alipere dako man i kare ma en ogamo iye onywalo latin laco achiel keken ma ochako nyinge olum ka lutino mukene ni ducu obedo lutino anyira oh it's coming full circle does it click guys from what I said in the last session it's coming full circle lotini pa ruoth luo munu lotini pa koma koma dako pere madit onywalo latin awobi achiel amoko ni anyira latin achiel nyinge olum do you guys know who Olum is okay so anyways let me keep reading go dako mi ario pa ruoth luo nyinge amolo dako man onywalo lutino co ario latin kayo mere obedo okang ka latin mi ario nyinge dermo lutino co ario man gin omaro bedo gi kuch they like peace lutini pa dako matin gimaro kuch lodiro wacho ni
Petie nino mo achiel malo tina man oda. So Latin party cook. I have to finish up page any. Ka buoro kan. Maybe at work. Let me try. Okay. Ikarema. Okay. Looks like I have to end here. Maybe not. Oh, cook on 1 second. I'm gonna take a quick break to check on my baby. Hey guys, I'm back. My baby's being naughty. Okay, well, I tiri page got to No, you mind your business. Don't make noise. I'm not talking to you. Okay, well, don't make noise. Yeah, yeah. Relax. Okay. Ocho akanyangane. Ikare mat tiyo dong obuoyo kero parruod luo waha. Ke jopur marach idok nam magin. Stop it, yeah, yeah. Stop it. Magin gina. Magin ochamo odoro pere. Gina chamo odoro pere bodano. Latin man. Onyango pu odongo owacho ibuk mere ni. Oh shoot, Papa. Welcome. Ebola, Hawaii. Owacho ibuk pere ni. Pe ngene ngene adada ka kwene madok nam man tie aye. Yeah, yeah. Babies. Babies. You want my phone? Okay. Give me a second. Okay, guys, look like I'm gonna end quickly. The baby's awake, so I want to end. Hmm. So la church source pa Saturnino onala chani longego kama no dok na mantie ye kama jo geno bere yene jo luo. Okay. So enter one yang ma be ni dok na man ma watie kalogo pire. One watamoni. Watamoni Red Sea. Dok nam utamni nuna Red Sea. Man bere nyuru bodwane gang dok nam onungo tie ikabedo matin walungo ni Kasala matie e Sudan. So what do you think? Jo luo gitie no dok nam mi Red Sea kana molo lungo ni Kasala e Sudan kujane. Kama luo gibere ye. Jo pa vote luo latin pa koma. Koma latin pa road Lubanga. Koko Lubanga. Hmm? Luo onyuolo latin achiel luongo ni Olum. Does that ring a bell? Remember, the last session akwana ngo achol obi nyomo o me pero bi gina char ena ho bot gina bot Olum banya. Is that the same Olum pa road luo? Drop your comments, okay? My name is Jacqueline Kang, of course.
Itwera no ani Facebook South Sudan. Yalla bene itwera follow one Facebook page toa. Loloni chaka glaba chuli. Itwera subscribe and follow one man on YouTube. Loloni chaka glaba chuli. Segment in a week one glaba chuli ne and tie the same channel. Me chaka glaba chuli. Okay, my man is Alice O'Cott. You guys have a good night. My team need attention. Thank you. I wanted them. Okay, bye bye, guys.